Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ki MDC jong ka Seng Congress ki badan hakaliang persya hakiyeng dorbar thawan jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ki lekno baga jingtemu jong ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ban pintre kambe jaga Criminal of Procedure Code ba jaga Code of Civil Procedure habaro ko ke jalla kan sa pentroin lut ya baro ki Kashari jong ki Autonomous District Council unoyalam jong kaliang persya haki HDC uba pencengai NCM hakajinga keren begilat patai kubur hakasngi palai ke pratarik nailur arjar arpuar uloong baka Sarkar jalla menchwa kala depkni igi school lower primary bar hadian saya ke scheduled tribe na ke district council bat minta pat saya ke bor bishar haki Kashari jong ke district council ling ba CRPC bat CPC uloong bawat ki pareng menba gilawan sinshar hakani ke jalla kimshim lakta satya ya ke bishar ke khadar tenrai jongki Khasi bakani ga yai beteng tat hadu bagari India kandayo yala ga jong ga jinglai lut ngathai ki ba nadu ka por British ki hima Khasi ki jongi ki don la ki jong ka kidon ka bisha baka sinsha kabamut ka bisha ka ha ka jingade baka judiciary ngathai ki ba man shwa ki don ki muktiar ki bagi ong haki hima Khasi haki shnong Khasi jongi but hadin ga bagale India ga yo jingai no British 1947 but hadin bala kisim kihima Khasi ki sign ga instrument of accession and annex agreement tapi pule bha ye ki paragraph haga annex agreement kadon ku paragraph ka ong ba ga jide berka bisha ikut deban ha papo ki hima Khasi baka jingi sanya ke instrument of accession ka deru ka we ka daw ka long ba ban penahap ya ka bisha hapo gini ki Khasi state ki jingi bar house nem aga por bon ra ya ka sectional tabong assembly of constituents debate kilapan kha ya ka district council put haga paragraph 4 but paragraph 5 jong ka Khasi or jong ka sectional Constitution juga di India gitu. Kebakaran syai ba kino ki cases. Hamtam ki bayde but hapo pur ustam jong ka Khasi jong ki district council. Dei bandal hapo ka district council put. But ka hagapor bagidon ka United Khasi Jati Hill District Council. Lengba ka United Khasi Hill Jati Hill District Administration of Justice 1953. Lapendri kam haboro Upur ustam jong ka United Khasi Jati Hill District Councils. But hakikot jong ya po District Council ipentri kam ya kino case kiba don jinga dei bar ka criminal cases bar kumjuro eki civil cases in spirit. But bikin mau bah menshwa radon kino ki cases kiba po ya ki district session court ne hagi district magistrate borobar ki reform asya po ka district council po hendai kadai ka jing temu jong Sarkar lengba kabinet ko bamenin ka baong bakin notify na banda ban menteri ka ya ka CRPC bari ka CPC ha ki hoput ustam jong ki hima Khasi jong number 1 kala pen troino kala pendu no ya ka rukom berkhan nadu kisim ki bamen shwa hadu bonra ya ka sikshidil bangai kumba ya ka right ki jongi ya ki protection ki jongi ya ki jingom kerpang ki jongi lanang pendu na koi ka por shoni por namara da pendri kam ya CRPC bar ka CPC hapo upur usam jong ka Khasi Hill Autonomous District Council ka bomur ki district council court jongi kimdon kam shu banda namara ba gidon ki district council court additional district council court nangta gidon ki village court kabangun ada pendiri kami si RPC bar CPC kibabun kibayatong ko kes kinuman shu shangi kinlek bay shaki district session court kabangun nang pentroy no kaway rin kaway menshwara asim mo ay jurisdiction
primary education. Lasim no jadi berka children certificate. Banagapor kapor iu ke judu board juga district council. Khamtam mentale hak bagi penteri kami ke CRPC berga CPC. Kadang kita asibun nak mentajungi. Fitim bagi berujungi hangne kim dalung mengkiwi state pokok di India. Hak jadi bagi case. Boro-boro don kibale sebuah village code, don bawa na po district council code, don bari po additional subordinate district council code hak hima. Berkumta ter. Pada penteri kami CRPC ber CPC kan taruh warga delimitation agro. Kabumut daging mak ban apil ka po ketika time period. La job ay dagi opposite party. Kali kan tak sibuk ni kan raj jugi rute. Jangan lagi mah ka jimut kalong balara penteri kan si RPC ber CPC yang ni kan tak ka pendu pendamno ya ka dukung berkhan jonggi hima kasi jong kari bagajet benriu nadu ke por British hadu ke por bangyo independence hadu mentah. Bagani kan nong kai baru kin persya kan ni. Jing persya kalong kamdeng besok i baduk nong kendong jongi bapli ki bamdon financial support ke babiang ban del haki district section court. Niladon ki village court additional subordinate district court haki hima bar district council kanang kham syurkom kandiar jadi ka fees. Tikum tangi persya kan ni bagi ko bala kuno ke government kan rilupiang ini ke kam ban berpai biang sa kabinet ban kabinet kan syang biang ban berkhat na kebentar menteri kami kan ni. Maka jimut tungi kalong haka jadi sisa. Haji dari berki tribal area under district schedule dari ber exam ya ke CRPC ber CPC. Ai maka district council pun kan penderikam ya ke CRPC CPC in spirit. Namarga admission of justice rule ke jungiru kan syai kata. Bagindel ya ke CRPC ber CPC in spirit. Yang sebab ke ba lalai harus kata ke di benne kumtangi appeal sega request ya ke government bala kumno bukan phai biang pensyong ni kabinet nak bentar apply yang ni bahapa pokok tribal area naganika CRPC per CPC. Pi teng yo state government jaka bakan kamyada ye ki right sungi kiba la enshrine under the 6 schedule ikuma custom pendu. Tengi jet menriu pa. Kemut keno ke jingada yo dei lembah kini ki ai pada. The suki mentan players no lanang du. Kemut la dadu tengi la sai ngi sa nyom hau he pai. Syuai nuksa dan kecingnya kerja, mau depan mata gila, lah terkam ke CPC ke CRPC. Sebelum tadon jengah kerja pergi hina. Kat ke Supreme Court nomor kerma melalui yang kidon kikot kikias bangiam, right? Ke Supreme Court ke refer kumi kita kikias siapa discouncil court, siapa discouncil. Mentah kelala pada appeal security court. Telah ada tampara mengi kebiak yo dai bekiu ki cekendri kelaman sampai tengah so kene kumba la kereni lida jung ILO lida jungi kalau mba ke kabinet kena perkhat bai dani nomor wat perkhat tang nam tai ni ipori belengkot perkhat kei kapan kata adil telah ada ngidon ke discouncil baniada ke 6 schedule baniada ini telah ada lanang pendu bor suki kanjang. Kemudian saya gandon ke discouncil, kemudian jumut su, menedaya kita. Tengah so kita kiki ingat so kene kesoka. Ni kum ke parti kongres ngom ke bahwa tidak bisa bah, lada pipat yo bah ki advice na ki constitutional ki legal expression apa syom yo syok advice. Mar basyaptin kolong bah yo. Ucim nesta ro klam dilut yo ki por jongka discouncil ko. Amna suku apa kinela Poisha shadoka CRPC. Ho in spirit, mata new person snem. Atau ki discouncil court jumi new person snem duna. Marngiyo na do sampua. Na do snem sampua hado menta. Kumba arok ko new snem. Lala apan penya eka bisa. Boleh menta. Don kam boleh kita. Tengok so kan ita ni takadaw ni persya ikane ni pelong ke meeting ke bagi para MDC dari baki ru mentaba don lagi jong kikam to mengi badanong ni na po na khamjan ni khot ip ba pinai ni bangi kum ka parti kongres ni persya juri ni bangi sosi ka ba ni don ka sarkar le jong kum ka ba iban ba ka khanyangi bangun de shu ki ka sarkar
unta nomor gumbang ogi pi mensuang ladu no ika primary education nangtang ladu no ika ban issue ika shield type certificate mereka kata ki babun ki issue la take of the state government what ka share on major mineral minor mineral lanang pendrit yang ika district council Kementerian kajing persiang ban menteri kami ka CRPC CPC haka state baru kawai claim exam yang ini ki tribal area po disungsul ka paushai kunta hoy asutu ba state government kajing baglang lomba ki permi ke district session ko kabah kajing sisya katkum ka constitution paragraph 4 and 5 ki district session court kinuma bandel berginu ki case ki bari among the tribal Kementerian kita tunggu ki cases kiba ki district session court ki shim ya ki case among the tribal. Haga bukut napai ka constitution kamsha namar bangi 4 menteri kami SRPC CPC. Dia haga bukut ki jimut jongki kalong ba khnang ba kinong functioning. Kini ki district session court, district session judge. Ben notify ka SRPC CPC. Klaim berkat pada. Kai ka banta ya ka district council. Kami berkata ia district council kata ia sentimen rukom berkat jongi upasi. Ngamiakan berkata tang ia district council pun. Ngaikan ia kata ia sentimen ia jisngau melum jongi beriu jongi. Ibakwan haka annex agreement. La mention haka wai di paragraf. Baka bisyar ka di bandon hangi. Tidak bisa kebaki lakni nanti ada ki arpusan hima ki kon ki hajar jong hima kasi haga annex agreement kabala besu dawi kinong thau e kasi sidil haga paragraph 4 but 5 ban burong me annex agreement bar benta ban knino daga central act CRPC act bar CPC act daga badu aweno ini kata e sentiment ini pa that is number 1. Number 2, Nilong very unique in tradition, in system, in practice. Kiritang kikot yung balong professional, bandel ikin kikis. CPC berkiwai-kiwai. Tiladang ngim, ay bongor hagi district council code bandel. Hagi village code, karkum ka Administration of Justice Rule 1953. Kan tawat hagi nung gendong kikiwai. Kinong-gendong ka bakut kinahaban lech of district session court. Kaban tayo kiya kapupun ki benda. Terong baka ji bendrai kami kani. Kakta ia ka jukom perkhat ia ka sentiment jongi nadu mensua nadu per British kabang ila pensiong rim baka bisyar ka di banong ka jongi. Tetarau yong ba kani ka ji fumu juga sorkar bendrai kam kamut ba kan ta ta ka district council mereka ta ia ka ji snow jongi pai ba nong sunong kibaong ba kabishar ka di banong ka jungi kung balong menang kabishar ka mahapsyu hangi kabishar ka hap hagi wei ka ba kinom suturo ngatrain pepa bondeng teng wat ki nong bishar ki lawyer kimna sutho ba hai ka sikshidel khamtam ka ngolei ya ka practice ba ya ka tradition ka jungi Kementerian pada show IT lu ini hagi CPC district session judge, lembaga CRPC CPC dan kita hagi bubun kita. Terus orang bak kaji kuat ini kalau bak sorkar lah kumno kan perkat dengan kan ini kabinet. Hoy ada pihak pemerintah kami exam iki tribal area on the district sheet. Tidak ada exam kan kita sibuk dengan sentimen ini. Lagi dulu no ika bisa. Induk saya kesan syaru kata bang tak sibuk terang ni nagalang ni ka kongres parti nagalang ni ki MDC juga kongres ni yang nak benta ka jisnu jung pa tingang ni baga hoy ka sorkar ka thong man la ki district session court district session judge okay exam ni agi ni case among the tribal kamatrai kam hagi tu ki Bombay ki still ki tribal area kamni ban kam hangi ka district council area nama kami ke ba dang menin
nadu andai gulong kuma British time ka bisa ka dikijungi tadaw ki penrung agak dulir annex agreement ro karung biang agak dulir 6 dil ro agak kena 6 dil ro tekat kita ki mau krum ki scam jongkari ke jela haba ka bisa ka dikijungi ilanang du naga por support kandau ka siap ka sapoi ka por hindu ki jiwa kan sapoi ka por hindu kau tetap ka sapoi ka por hindu hindu ka right ki uniqueness ki jinglong terpang ni ko pai namar ada pi penera kran ni barka ari India bro ko wai nim kot bor sa tado gidon kam kini ki specialty ki jungi kami yang tai nang ba ngin scam kanoring kumbara sen noring ni bang jua menjiwa nakaleng siam lapot yang ni bagi don kat ka views ko bangya ka isi rengkat baru lang ki MDC ka shai ba pin kam ek CRPC CPC ka state exclusively yaki district council court ki kemudian pelaj yaki jurisdiction juga district council court ki kendai mar ki tham pedang ya kata kebaga executive committee ka la IG mod saga statement tadang ya pan banbian bagian pedang yaki bangi IG mod na kalenga district council ko bangla ekran ban pelaj yakane na ki tribal area juni hapoka ki bahapa poka district council court lada baik Kadang sebab among we di MDC benar ki parti ngat sai ginapan discuss but ki idon ya kasen syar kadar hamni idon ki snow idon ki hima idon ki right ihapan pa ihapan ya theory kan kita hato kolom ne am baga CRPC baga CPC kan mereka mangi ijat penriu iba read ban ibadon na kajong ki jinglong terpang ki bangin syakta lu dak ki anji ba ya cakap lagi dia di ele begini agi juga CRPC CPC ni apa itu pi kau ingat pak memang mau ada pipai kita mentah ki organisation international organisation ki persian kumno pan penne ya kene ki indigenous way of life ko bisa kesensa ko sosin ke sarkar na jongi pat kemun dulu mentah pipai kalian sudah Kikuah aban penek nomor ki orang begini ki indigenous population kita nak ijong long kerpang. Mentah pimpek keleng ke pertai. Pimpek mana kene pok Kanada. Kita nak ke jong. Ke area juki ke bahaya hadu arlak sampau square kilometer. Di population area mereka area kaya. Denam ta bagi international organisation mata ki persyamban penek ia kene ki indigenous way of life, indigenous way of katakan bangi omong kesencar kadar terter. Tengah nak masuk tu ke sarkar la jong ni pat ke bangi kimilanti kan ya dah ni isap tiang man kumba imat don ki force ki banabar ki bom pedo nak. Te ke bangi isap tiang kalau ke sarkar imat ke syukur ngobet. Te ke mo om mentan la karen iba pensengai mo ke bisa. Wat tu pareng ru burong. Nado mensyar, nado kapor bersencar pareng kini uklah penduk pendang. Mentah papi kebangi dan dak sarkar la jauh lima kiko am penduk no parpan. Tekatakan ke besyapti. Nama ke bab ong ban empower ya ki district session court session judge. Te ke ikaban ketak pada dia habut pihak perkat. Kam kong san bapin pay kita ki district session court jompi judge jompi ki law functional ne kam kong san bapin penek pasal ke beriu ne. Ya kesejar kada kaba nadu long suam jami lo. Nomor negara dunia district council court nila extend aman lagi district. Yaki additional district council court idon hanong stoin hanong po mogawan inza extend idon ki magistrate ki jomi. Te kumbaga long mentar ada notify ban menteri kami ka CRPC bar ka CPC idon atlik perlu court. Kawai CRPC CPC through district session court. Kawai kala pada appeal sebab district council court kat kum ka para 5/4. Haka bukut kibabun kinlay saka district session court. Nama plus tu ye intention jogi kalong I can continue with district council court. Kan bah haka bukut kan saja sebiski.
Di kadang orang yang balak kuno ban exclude. Haga jadi bukan notification di ban exclude ke pang. Ya ke jadi bagi disclosure court kijung. Ila don arli. Kabumut ka disclosure court ro kala bandel ka case among the tribal. Ka disclosure court ro ka jeli ka case among the tribal. Haga bokko upai ba unang kumno. Uang ka bahan bagi le bechika restriction court. Dia akan buat kis dan bawan solusi ni. Kalau sampai ke por ba, mana bantu, kahai proses saya kerja question. How kamu fidel ikan ni apa discussion pun, apa kaya ada discussion pun, ni we never know. Dia akan buat kibrio ni, apa pun baik baik jalan dia. Tapi jauh orang juga nanti kalau buang ni, kau ini yang mau nak benda kau space. Tapi kalau kan yang jahat, apa pun don't want to. Jadi kita pion man ban extreme dia kata tak yaki. Negara dia ugan lagi boleh uban nom dilute ini indirectly. It is dilute. Pi ban dilute don arti dilute. Dilute mo boy indirectly it is dilute. Nagalan juga yang yate yang ni tu dia kau ini mahniapan mobilize sikit berkisnong berkihima berkirai. Kayak abuse jumki. Lagi kuada berbenda yang bicara kumbang ila saindo na kunswa ban plan nagi bicara belum hapor India bagindor naga jongki kau kul kerpang jini ibandal ini kat kum ki rukom jini dan pai bagi kuah ngin go pai bagi kuah pada ingin nong. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.